I credo ni man apostolo. Manhongizo as Diyos Tata, na todo hanasinya, na hanahuzong langit zanitano. Janes Jesu Kristo may sa halahinya na sainata, na mamapot ginayhon put finatinas ang grasya ni Espiritu Santo. Finanyago no ibirin na Santa Maria, masapit gipapaisisinyan Poncio Pilato, maklaba gikaluos matay sa mahafot. Tumunog lusun fetnus imina 3 dias lala talo gininian taloy man matay. Kahulog ilangit zagagi na matatatsong giagapadzuus tata, ni itoduha hanasinya. Disdi edzu umamala paro sentensya iman lalala zan iman matay. Manhonggi zo gi Espiritu Santo, huhonggi i Santa Iglesia Katolika, i komunyon di los santos, i maasi i isaw, ilinatla talo, zan itay hinikog na bida. Amen. I Padre Nuestro, Tatan mami nagayaw gilangit, umatunay inaan mo, umamayla igibat no mo, umafatina si pentomo asigitano kumugilangit. Naoy hampago nui kada haani na agon mami, zana ham nui dibin mami, tagwihi na sisi idumidibiyam siya. Zatamu ham pumapolo na fambas na gitantasyon, no na fanlibiyam nui tayo lidzi. Amen. Ave Maria, si Diyos in ginegui Maria bulo grasya si Diyos kagigi sa hagu. Matunawan tritodi si famalawan za matunay fininargumo as Jesus. Santa Maria na ng Diyos sa zazute manisa upagod sa niyon ifratay mami. Amen. Maprofesan ihinenggi. Manmanhonggihit gi unuhan na Diyos ni fumatina si langit sa nitano zan todo kosa siya ni manaanog zan iti manaanog. Manmanhonggihit gi unuhan asay na as Jesu Kristo. Igwitsaha na lahin Diyos, mafanyago gininitata antes di ugwaha tiempo. Diyos ginin Diyos, inina ginin inina. Magahit na Diyos gininisen Diyos. Lumahi niya ti finatinas, unsustansya hat zanitata, giningwiza naman mafatinas todo ikosa siya. Pudhita ni tautaw zan pudisat basyonta, tumunog gininilangit. Gininina sinya ni Espiritu Santo, finanyago no ibirinas Maria, zamama tautaw gwi. Maklaba gi kiluos pudhita, masapit gi papa isisinyan Poncio Pilatus, matay za mahafot. Gimina 3 dias, lumala talo siguni Eskrituras. Kumahulog ilangit za matatatsong giagapa itata. Ufatu talo giginat bonya para usentensya iman lalala za iman matay. Za iray nonya utay finakpo. Manmanhonggihit gi Espiritu Santo, guizat ni Saina, zan manana ilinala, ni gininitata zan ilahina gui magi. Guizat zan itata zan ilahina maadodora za maoonra. Umad dengan gui gininimang profeta. Manmanhonggihit gi uno, Santos Katoliko zan Apostoliko na gumazuos. Taproklaklama unuha na bautismo para imaasi isaw. Tananangga ikinahulo iman matay, zanilinala imamamayla na tano. Amen. Isatbi, si Diyos in ginegwi rayna zan nanan minaasi, linala zan minamis ninanggan mami, si Diyos in ginegwi. Hago na agang ni mandestiladan famagun eba, hago in tatanga, manuugong zan manatangis hamgwinigis agan lagu. Gusi nai pues sayna abugadan mami, liklik magi enaw iman zo asi fanatan mo. Za después de este iman destilado mami, naliham nui matunan finanagumas Jesus, asay na senzo asi, asay na ziniusan, asay na mames na sempre Birin Maria. Tazazutiam Santa Mamanya Gunzuus, para in meresi kumunsigi ipunimetin Jesu Kristo.